أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد haray inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on duwano ɓurnaɗo tagge fongon on sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygore makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fof haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan en fof meɗen jeyaɓe haray e yimɓe aljanna. Haray inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe ono andirno ɗon hari darsji ɗin ɗi darinoke ko ɓooyi haray ko darno ɗin ɗon ko saabu sohola musiba mo heɓunoɗen on ɗum ko fatagol Oustaz Muhammad Sherif Diallo ko ɗum wonno ko darno darsji ɗin ɓay ko en julɓe ɗen gomɗini maya immito haray hiɗen fuɗɗitade darsji ɗin hande wondude e suno molanago aɗen fuɗɗade darso inchallah ɗen toro Allah laawol ɗiɗaɓol e tataɓol e nayaɓol e sappaɓol ha laabi guluje yo Allah yaafo Oustaz Muhammad Sherif Diallo yo Allah hon waɗuɓe jeyaɓe yimɓe aljanna enen luttuɓe ore gurna en kande hewtani en ka hewtani ɓen hara ko en yaafaɓe Allah men torike ma an o taguɗo men tagiri men fiyo men rewe tagirɗa men saabu ngal dewal mi torike ma wurnu men fodde andi hiɗa andi ɗan gurna no moƴƴani men Allah ka gandal ma wirningal nyande anduɗa ko tawoygol ma ton ko laakara woni ko moƴƴani men Allah mi torike ma ƴettitu men nde nyande innaka ala kulli shay'in gadir. Musidɓe julɓe tedduɓe iɗen fuɗɗino o dars fi mirasu nabi sallallahu alayhi wa sallam ndondi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko accani en kon hiɗen yewta ɗon seeɗa fi en wawu heɓude ko naftoren mo be hara hino andi ko ndondi ko honɗum yumma mum e baba e muɗum accani ɗum siko jawle kala ko wiyete ndondi kon biyenji jon non ɗo ko wonnen ƴettude ko ndondi ko nelaɗo accani en kon en fuɗɗorino darsa ara on ko yewtunoɗen nde nyande ɓe accani en ndondi ko naɓata en aljanna danda e yiite ɓe inni wo kala nanɗo noddinay ɗon hino noddina o woli sama ko woni wolde kon si o gayni noddinde fu janga du'a on allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa'atta ɓe inni o kala waɗɗo ɗum ɗo ɓe tefanoyemo yawmal qiyama ɗum ɗo ko ndondi tawata yonayi en fuu meɗen en pirata fi mayri. Hande dars ɗiɗaɓon ko honɗum ƴetteten ko du'a zikr daɓɓo pottumo juuta no gasa buyi hara hino wadde mo kono wattana hakkille makko ko honɗum heɓata si a waɗimo ko honɗum heɓata si a waɗimo ko hombo accani en oɗo kadi ko o ɓurnaɗo tagi fo ɗum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawata si en heɓoye aljanna ko be iwtiren ɓawo oɗo tawata kadi pellet so tawi hiɗe yiɗi Allah ko be jokken laawol ngol Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addunongol qul in kuntum tuhibbuna Allah si tawi ko gonga pellet hiɗo yiɗi Allah haray fattabi'uni jokkela min Muhammad yuhibbukumullah on say non Allah yiɗaye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki kala on wowluɗo wonɗo julɗo wowluɗo ɓaawo o salminde subaka on haramo dewnidiri koyɗe makko ɗen ko adi o yewtidude e goɗɗo ko adi o wowlude haala aduna yanko o jangi o du'a ɗo laabi 10 o heɓay ɗi piiji wonɗe e arde ɗo kombo woni du'a on la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir laabi 10 mi fillito لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وكلا جانغودو أودو نde laabi 10 ɓaawo julde subaka ado o wowlude hara himo tummidiri koyɗe makko ɗen
ado o immade ka o jooɗi ɗon wo Allah subhanahu wa ta'ala o windanaymo baraji 10 ɗum woni go'o. wo ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala o montanamo bakkatuji 10. wo tati on kadi Allah subhanahu wa ta'ala ɓantanamo darjaji 10. si ɗum ɗon feƴƴi kadi Allahu subhanahu wa ta'ala on kadi dandamo immorde kala ko o huli. si ɗum ɗon feƴƴi kadi Allah subhanahu wa ta'ala o renamo immorde e sheytane. si ɗum ɗon feƴƴi kadi hay e bakkato o winnantake e nder ngal nyallal ɗon si wona har ko shirku. subhanallahi moƴƴereji 6 sabu du'a daɓɓo mo ƴettatama 5 minutes. la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. kala waɗuɗo oɗo ɓawo o salminde subaka nokkugo filla yego si on digi salmini kadi futuro waɗa oɗo laabi 10 hara ka joɗiɗa ɗon a yimmaki hara a yewtidari kadi e goɗɗo hiɗa tummidiri koyɗe maɗen ɗen Allah o winnante moƴƴi 10 o montanama bakkatuji 10 kadi o ɓantanama darjaji 10 kadi. si ɗum ɗon feƴƴi kadi o dandama kadi ko añuɗa piiji 10 ko añuɗa e ko kala ko añuɗa o renama kadi immorde e seytane kadi. si ɗum ɗon feƴƴi kadi a winnantake bakkatu nden ñande si wona hara ko shirku billah. fa ya subhanallah haray hadise on haray ko hadise selluɗo imamu tirmisi woni ko fillimo. musidɓe julɓe tedduɓe na ko satti waɗugol koko weli waɗugol ɓay en fof ko en julɓe en juulay subaka sa gayni ɗum ɗo ta hawju wowlugol ta hawju immagol waɗu oɗo ha o timma si naata noon e haala aduna. ɗum wona ko woni lalnude non. si tawi en fof hiɗen andi ɗum ɗo si salminama goɗɗo nangata e wowlugol ɗon ɓay haray mo be hino andi o yahino wadde sifa ɗum ɗo fiyo heɓu nde moƴƴere ɗo. ɗi moƴƴereji ɗo hebbinta balance ma on sikeli ma on ko ɗum ɗo hebbinta compte ma on harana euro e dollar ko ɗum ɗo tawoyta jango. Oustaz meɗen Mouhammad Sherif Diallo koye sifa ɗi piiji wonno ko ɓe duumino en yii battane moƴƴo ko ɓe heɓi kon. yo Allah okku en sifa oɗo ma ɓuri oɗo ya rabbal alamin. haray na juutingol darsi koyen findin andintinen sifa ɗum ɗo fiika waweten heɓugol moƴƴereji fiika waweten heɓugol baraji fi yo mandake meɗen on moƴƴo tentini enen wuruɓe Occident Europe e Amérique bakkatuji ɗin ko ga ɓuri e ɗuɗugol. goɗɗi a faggitotoɗi siɗa yiɗi hara a yiɗa kono duumay ɗiɗo ɓay Allah subhanahu wa ta'ala on ko inni golle ɗen ko peesoyteɗe hara siɗa peesoyama ɗa peesoyama sifa ɗum ɗo hina ka sikeli ma hara mandake ma on balance ma on hara o teddoyey. yo Allah teddiniro e balance meɗen on sabu moƴƴi. yo Allah foygintiniro e balance meɗen on sabu fanɗugol sabu jasugol sabu foygitagol bonɗi ɗi ya rabbal alamin. Allah an o tago ɗo men fiyo men rewe mi torike ma eltumen elta wonkiji amen elta ɓalli amen e wawgol men rewogoma min rewirema no yiɗirɗa no yarlorɗa okka men aljanna ya rabbal alamin. mi sakkitora du'a honɗum kala marɗo ande yo Allah ittanmo nawnuɓe ma nawniraɓe yo Allah on sellimɓe marɓe yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓen kadi foppo yo Allah on okkorɓe maporɓe kaydiji ɓen kadi yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki mawɓe men fati ɓen foppo yo Allah okkuɓe ya jannatul firdausi la'ala ya rabbal alamin. haray mi toriki Allah kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo kala gollitiroyɗo o du'a ɗo ndi Ndonndi Nelaaɗo ɗo sallallahu alayhi wa sallam yo Allah tawnumo e ɓemɓe Nelaaɗo tefanoyta yawmal qiyama. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoroyɗo nde yewtere ɗo li wajihillah goɗɗo naftoroyi ndeɗo mi toriki Allah yo Allah on okkumo battane moƴƴo wurna zurriya makko on waɗa ɓe hoore laawol l'islam funtina e keeki makko hunjiɓe qur'ana e sunna. Allah mi torike ma waɗu hara ko sabi Allah me yewtiri nanay ɓe nanira sabi Allah feƴƴiniroyeɓe kadi feƴƴiniroye kadi le wajihillah hara ko fi Allah woɗɗinti golleji amen ɗin fappo yingo e nani Allah men torike ma min toririma inde ma ɗen e inɗe ma ɓurɗe mawnude ɗen fop sifaji ma ɗin fop wurnumen e hoore ɗa gurnam fonde no moƴƴani men. Allah men torike ma min toririma inde ma 99 e inde ma ɓurde mawde ñande yaltinɗa wonkikin e ɓalli amen wo yo Allah taw harane ñande ko men yafaɓe innaka ala dhalika qadir. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray en jango inchallahu si jon jango jaɓi so jaɓari ka yo taw hara o yaafike en kadi
ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo, ka julirde meɗen masjidi ibadur rahman e nder laken ɗo e 20h00 heure de Paris. Ndaare ndondi tataɓiri kadi ko Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko accani en kon, ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.